kandi nzaka kwata biro Izoberi TV West yaikahar na mgongo aharwajura Kereziya kandi entebe kanisa ziyonze jendo mwisho obwaritari aho ba Bishop barkushtama barkuhaboneza hamwe no kasiga umuringo ogomurembe kandi omyanya ahyabara amajbar kwishura yabasize kuba nayo nebonezubwa okulabanga buli kimu kikola bulungi wawaddewo ngabo mulabye tugezaako okutekawo barricades okulaba nti abantu amakubo tebagatuulamu bakugebakamu okulaba nti entambula y'abantu nnungi of course abatimba bali mu kutimba abasiiga ewebadde weetaaga okusiiga nabo bamaliriza so nyinza ogamba nti ekifo kiri ready okutandika okufuna abantu okutandika okuyingira ogu yayonjera yagira ngubera rikirire ngo abantu ab'omwaka ogu babaasa kuba baingi wagerageranisa n'omwaka ogwahweire kandi bakiyomba baronda omuringo ogu barabatwarizemu kurungi abantu abajja ekifo tujaga nti tekikyabamala kati ekyo ekimu ku bintu ebitweraliikiriza ngeri ki gye tugenda okulaba nga abantu beetaba bulungi mu kwegayirira kw'olunaku n'ennaku ezisooka nga bali mu nnamba ennene bwetu ebyo ebimu ku bintu ebisinga okutweraliikiriza naye abajulizi we bali batuwolereza tusuubira nti buli kimu kijja kutambula bulungi yayonjera yahabura abantu abarikwenda kukorera emirimo yabo munda omu mwanya gwa Namugongo okuguza ebyokurya hamwe n'ebyekereziya ngu nibaija kuba nibashashura emitwaro 50 abandi bateekateeka okutunga baramaji habw'okubanza kutandika n'eizooba rya nyenkyakare ningashi aha Sande abalamazi abasooka tubasuubira okutandika okujja wano kulw'omukaaga oba ku Sande tutandika novena okwegayirira okwo kw'ennaku 9 okukulembera olw'abajulizi n'olwekyo tusuubira okuba nti waliwo abaagala okwetabamu kale abaagala okwetabamu tubasuubira okujja either ku lw'omukaaga oba ku Sande omumakaragandi omukwegaita ha rugendo rwa Namugongo abaramaji baingi twababugana omu bicweka bya Rengo, Kalungu hamwe na Masaka kandi nibagira ngu tibakabwine ekizibu kyona omu mihanda yabo omukuramba gwoku omutwe kuza kuramaga tagaruka nko kwari kandi taguma nko kwari turetera okusimaranga no kumwebaza no kujya kumusha bitago byitu ngo base gushikira omurugendo rutune shonga aho tutandikire twahiko mu rucange iki cyagureta Masaka kandi turije munonga tutune buzibu ruhanga turinzire ruhanga tubangire nistambura twumuraho ekindedire kuramaga niza simama kama ahabwe byankori obundi hanyuma emyaka 5 na 6 nisimaho ruhanga kandi ruhanga byankorera mu myaka 5 na 6 ebyo n'ebintu by'amani ahubwo kuba batahi banje bona abunazibwa nabo ningabunguzire nabo bingano rwanje tubaru benzo muri abantu barwo mu district Nkarkonjiri Isinjiro Ntungamo hamwe na Mbara okurugirira abanyadini barukugenda n'abaramajaba bemwa bigenderera ebicuruze yo kubashenda kwejumbira mu rutambururu ebirimu okushaba hamwe no kusima Mukama ndgo parish ya Rwera ishango munonga neshara za mama Natali basima tatane bamwita Mutabazi Godfrey mawoni tumwebaze Alice n'abaramusana bamanyisa ngona ikakunu yahari isima ho Mukama kandi parish ne ya Rwera nisima ho Mukama nahise myaka 5 ndikuramaga Mukama ndizire kandi abantu batone isima muzee kasigazi Mukama amuherezo mu kishompire transport yo kundeta rukunde gumeho kandi Mukama ambe no mugisha ngumize n'byetago byanje bikwetaga oburaro hamwe no buhumuro ngo nibakira kubushanga abamaramizo hamwe n'emyanya ya government erukushangwa heihe n'emihanda gashakwa Jimmy Muhumuza hamwe na Sande William